Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور وقد شكورا صلى الله عليه وسلم. Ini mengenai Isra Mi'raj Rasulullah. Oh, surah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj apa, Mah? Dulu seharusnya umat Islam 50 waktu solatnya satu hari. Asalnya 50. Sampailah naik turun Isra Mi'raj. Jadilah 5 waktu. Masih pun manusia tak boleh buat. Ada lagi yang tak dapat sempurnakan 5 waktu sehari. Oh, baik. Sadaqallahul azim. Besar betul. Alhamdulillah. Kena baca tiap-tiap hari baru lanjut.